Dia agora havia fatina na Iope, pantai Iope. Fatina ne ia Biblia temi konaba story rua. Ida konaba Simon penyamat kulit tebe hela ihane, wanira Petrus mai to e fatina hela ihane. Depois colocamos konaba profeta Jonas ou Yunus. Colocamos Jonas halai hus maromak. Maromak harka Jonas atu ba Niniwe atu haklaken ba ema Niniwe para se vele arrepende ba sinisa. Mas Jonas lakoi atau Jonas halai husi maromak ngi kopa atu subur maromak atau dia sae ro ia pantai Yopene no ni halai sai. Pahini sae ro terpenti rone animbo no idene halo kaptau ro sakoro taba sernuka experiência konaba anibot ya tempo na ba tam ser hatene muito bem tam ser ematasina então ser desconfia cari ema balu e rolarane na los tamanema acontece dane então sira bolu Jonas sir hoto si halo rihili rifa atau undi wahira si halo rifa hili rifa kona los bo Jonas então ser us bo Jonas o mais nebe pokoknya husu buat cerne. Antau Jonas saat itu dikatakan hawalai sumaromak nebe mak kriya lalian orai notasi nobe mati. Antau Jonas sirahus pa Jonas. Antau ami atu halo sai de ba opera tasi nebe lak mate, lalora nebe lak mate, ani nebe lak mate. Antau Jonas dia soy hau paya pasilara. No idene si halo hak mate. Atau sekar Jonas soy ni ia tasilara. Bahir soy tasilara maromak haruka balea bo tidak mai tolan tia Jonas. Atau Jonas hela ia la balea ni kabulara durante lorong tolu kalah tolu. Abe tama ni helara ni halor sao ni arrepende bani sala ni usu desculpa i maromak fo perdão ni sala maromak haruka balea ni muta sai fale ni atas ini. No nia lauto ia Niniwe o di haklake maroma ne evangelio ia Niniwe na to ikus ema Niniwe hahu siliurai to emotutu sira arpen sine sala no maroma fo perdão sira no maroma la hatu li jastra ba ia sine sa tamarema malusia tu diba imi kata ita ema la vele halai suber maroma ni ene benedi Jonas ani katanya tama ya rolarang suber rolarang nia bele toks maromak mai bela bele tamane maluk sira ita lo sala mai buta maromak husa desculpa no arrepente de sala tama ita nunca bele subaru si maromak o te nebe dei o quarto larang ia nebe kuak lar tasi o kosmos o se la bele subur si maromak tama maromak ia nebe dei ko maromak ko benso maluk sira agora how to speak konoba fatin Iope ya idene ulu pernah Simon penyamat kulitnya hela ihene sekitar ya setiap gereja na bane ya sir hela ia parti gereja na i uluk Simon hela na ba ni hela lete no kamu wahira nya hamlah hela ya em sirat teman ya ni hetang visão ida hena ida quadrado tu husi dali hamai no hena ne ia animal oingoindik animal oingoindik no maroma hatete ba Petrus ya katak oho animal ne horihan babe Petrus ya lai nai hau nuka ha animal se foiras ne babe nai maroma dian lai sera mak hau diana beleha ola be dian la beleha o ser ma hau diana katak la foir ola be dian foir ne acontece badal tolu ya hanesa momento no ba Cornelius nia heta visão no nia haruka anju na tete ba nia haruka emana tol ba bolu maromang ni ata nara Petrus nebe hela ia Simon penyamat kuli di uma ia Iope haruka ni mai para nia tu haklake evangelio ba oni família antau tamba Cornelius emana be matau ba maromang antau Cornelius haruka nia emana tolu ba ia Iope ba ia Simon penyamat kuli di uma hodi
buka Petrus hodi lori nia fila ba ia Cornelius. Antau sinain tolu to duri iha Yope, se to iha Simon penyamat kuliuma sedera matang no Petrus tumai. Petrus tuir sinain tolu. Tuir sinain tolu, tamu ima romak ni mensade dia ba nia kata nia teng selabe tau no tuir sinain tolu ne ba iha Cornelius uma. Antau wahira toi Cornelius uma Petrus foi sadar, nia foi mahatene, foi makomprende kata maromak lo sarukan ya to oho animal be makharam ni ato hang. Mai be maromak hatete banyak kata kita bolu ema non Yahudi ne ema nazis oi mafoya. Tamba maromak la halo diferença ba ema Yahudu. Ema hoto to igual dessa. Portanto, Petrus nia brani bato ia Cornelius uma no ni haklake evangelho kono ba Jesus Cristo ba Cornelius sua família no Cornelius sua família toma Simon batismo no Simon na Jesus no sinanai no sabano ida nema furak tebes malu sira ia furak tebes ita lebe hare diferença ba masiru ma Roma ke evangelho terceiro bato e remane bedek ia tama Jesus ma haruka ida ya jadi dan dedek malu sira harus tahu verso sira ia video ne para halo compreender lita tama kau kuliah hola likes e tama ambiente pula toba malu sira kata luar biasa story ia Yope ne ia persamaan rua ya ia suara kita dari Melbourne tempo nebe tare aroma karuka Jonas bahaklaking evangelho pa ia ema ia Niniwe ema Niniwe ne ema non Yahudi no ita tene kata ema Yahudi labele halo pergaulan ho ema non Yahudi ya tamanemak Jonas lakoi o Yunus lakoi atu ba ia Niniwe ho dia klake maravo evangelho no niamos buka dalang atau halai subar e depois del 700 ou de 800 tahun kemudian acontece mos para Petrus ia duni fating Yope luar biasa maromak na malusia luar biasa los malusia tamba acontece faleba ia Petrus wahir maromak harukan ia bahaklaking ia Cornelius na ba ia mos lakoi ya taman emang ia menolak animal lebe mak tungsi hena kuadrado tumai nebe marom harkoni oho hang ni lakoi tama niane sirma Yahudi ne lakoi beske mano Yahudi ya hanesa setelah 8 tahun ni ho Yunus ne persis ini acontecimento na desan ya nia lakoi atu ba ya emano Yahudi abe tama mehide ne marom harko ba ni baru ni toi kusti comprende kata mehine los kolikona animal mehine kolikona la beli bolu eman be non Yahudi ne najis ya jadi luar biasa ya ia fatina ne ia Yope ne ia pantai Yope ne bela heta experience ne dia e abel faiba malusira atu imbele estuda li klian liutan o sir mata versus sir maromo ko bensa abai mi hoto do no família